Hagaway na kajingja ka basngusi, uwi ukana puli ka GNV mauplang, ubalatip kerteng kumbuna Daniel Sotun, katandus nam karta, ulaklat hasyan hadin ba ula syabat boarding. Hagajinga keren bat kupa una Daniel, ubak kumar mizal, ulayat hu bahanin ka arpu pratarik, sendat hagapor kumbalai shiteng janmit, kila yo ya ka phone call na school, bat kipawan mardor ha CHC namar bashitom ukun jong ubak mizal ulayat hu ba endalapoy ha CHC, kisyo jingtip ba usyabat light, bat haka slip lat ho balawan ra u CHC anda ulaklat kalkum gajingong ukpa una Daniel hakamet ukun jong kidon kidak mong nakti nakrung bat kangap bat kashelang ru kaan uba mizal ulaong bakat kum gajinga thu na school kani gajingja ya ukun jong kalaja hakapor ba udang sum ulaong bakum ukpa ukwa ban yo jingshai halor kani gajingja bat ya menta kidang apshwa ya ka postmortem report hagajinga karan bat ka principal ka JNV kalau ong bakam patla banong namar baka jing toket kadang yad hak baki pulit kidang lum ya kisah tar. Ba Kumar Mizarma ngari besyong besaka leban kundung au bahe du Nathaniel Sotun balik kelompok GNV yang tahu dan kelas 11 menen sendat ifun po school di ong ba one immediate sport school ba la sita mukun ngami di lok nang ni around South Steng Trai delapoi sorok kalau ni lok phone keli jayu kimi tu xiaomi one way support CHC mari po support CHC pan na tundu ka principal ko ngana ba he was electrocuted ngai ka step group balato pa broadband haba pa kum tapat lumanga pa jutip electrocuted bilong no kamat mga iba ka don ka dakmong naksti naka selang ngap ka at ba nakru ka jingmo tingi wala na comment ni saying menen tenang ni kipa yung bahin yung balik postmortem ni tingnan wan dalam yang minta tingnan am baka padung yung squad tang katahan ko jing shakin long dia sya kung tahu sabat lat ni di lakaway tatingin kit house master menet udang tek sa ko group ang naba mentala shibanai kadon ka short circuit ni wang gula ada ka principal tambah ka some action ni ko tundu bigi hapo si mo plang bet hapo si mo Kamu begini kerja kata begini. the phone ilok naman ni phone around 3:30 ti sure make one notch time wala stom kung di kaya ba dang sum teu tau gad mga kandungan men uturo wang ba ngayo asmo ka jing hala wang kad banda koy nga siya katu ka jakapat kamet jung ukun nga kilawan dalam siya po ti kamdon kaya katu exactly kila kun dalam na siya po namar katung ka jing itu jung tugat katahin nga itu ang nga po biya po si kaya namar ula don pa po si kamet tingat siyong tamtao ba sabat light tumukpa tinga kuha hibangan yo ka jing siya mo wala da ka di siya naka light ro nga kuha ba kay ibajay yo ukun jung akan numja syo kanya kundong nung lo kala di man tip clear bin ako school gid nalo ba ka di central kaya baka principal kam siya kam tip clear de long kasyong sa PC akin mo group kimik patik yung banyalet dala ada pendap kaman yung kinili lang sa school jadi kundu ya ka principal kan tingir ginang up kan ka postmortem report mentar nang batay na katarang nang up na kan ka report mentar tang kan balaman pensay lada kadi sisya kata kajing bat light na ka da kumwir nang batay kan nama dadi babat light bun baki orang nak met kajingam kayong ti ini ulang normal ban jingam ni Pak tolong ba ulong dan tak jengam dan tak ulang tak mong sudah kamet kata kalau kau penengok kenyangi ru ibahi yang basam tengah mama jong deh tengah solengok ya kata ba kumna kandan dak mong kamet jong kulong namar ba tadi kalat cek ladi benjingam kaja kamet buat kau kadi ben yang kaji tikat ya dan tak jengam dan ulang namar bet tolong diskusi bat ikwa ban tip syai kan nakai kadau lesi kadi sisa kata kalatnya lesi dan nakai kadau ru dan nakai selendat nak ban batai ya katamu long ikwa ban tip nam tadadap ya kan kapus matem menta buka tip gajing syari nakai pada teng ni sa ban tip long ya koi kaliang ikwa ba ki principal ru ki di ban kit klik halor kan ni kajing jam menta kan bak kenal bak kiwe ru kena mengat bakon long kemen keni ninja menen bagi kay kidon kay school kidon ki kena school arhut kidon ki parlog dulu ba witness kidon apa school itu nga akan dulu itu yung nga nabadi tangan light di yung nabadi dali kan bala bangiram tambah yung bakala kan pala ka boarding kam kimla syukin banyaran
arut di parok itu tengah lagi penduk menen. Kita principal tanggung tahi ngaku abah syait cukup dan nanti kami akan cukup.